ugiye inyuma yacu nitwemera urinjira igereza ugahanwa kuko kudahanimbwa byorora imisega bateza kwinjira nta motife rero nimba bakiba babavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazoza bakinjira ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya ibindi tuzokwigwariza tubana neza nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe kabisa ega si beshi ega n'urutonde twatanze tuti abaduhe aba imyaka 9 iraheze je naragwanye aha turabagwanye imisi yose je natwaye batayo Alfa Romeo Atariyani yakorera Burambe Buyengero Rumonge Makamba ko hariya muri imisi yose dushitsa aha kigwa imanza binjira igereza binjire mu Burundi twagiye mu ntwaro y'abene gihugu umwene gihugu twe mu hitero cya gatatu cy'umugamba bavuga ati umwene gihugu kitorera indongozi zibikwiye kandi zimvuga kuri zemera ubutegetsi buciye mu matora ico ni nk'icivugo hano twabwira bene gihugu genda mubwira abasoda ko twaje bitegure tugwane niko twabwira imisi yose dushitseyo baca bagenda kwikambe bati baje bari mu kimera baje bashikiye mu gitanga hajya misozi tukababwira ati kandi mucyo muvaho dukubitane atari makomereka hajya n'Imana irahezagira kavuga iti ibyo arondera abirondera kuba bijejwe mugashaho umubebe uzoza kumubaza ngo urikora gwadi amarevendication ya wapi hajya n'Imana irarabiti baba nibapanze urumva rero ni haba harimo mbazande ugiye kubaza none umwana ataramenya kuvuga ubazande nutumbera abasoda mukorzanyeko yaguriye imodoka umuhabara wiwe yamuguriye Kagongo hanyuma acagira ingorane baramukubura bamwirukanye manda itarahera bacara mwakayeboyebo muravyibuka ibyabaye igihe kiraha bamutwaye yeboyebo bayimwatse acagenda kwa bamuhabara gurumba wabo ingere byagenze uragomba rero gusubize kakaduga ngwe dufanike bose ndarakuzi ngo ntuzugaruke ni wanje bajya niba bakunda ukiza akubwiye kwigusumba wewe yase urazi nyina wayo amafaranga nayiguriye byari kugenda gute iyigurube sinakubwiye kwigusumba wewe yase urazi nyina wayo amafaranga nayigurishije none iraso yego none we no kugurisha wewe kwisumba we murangana rero jewe ndayigurishije ndonka amafaranga kandi sumye urasakira gasaki none urasakira nyene ibyo bihera ndabihera mu mutwe kuvuga ngo ingurube ntikuruta icyakuzanye urakizi kugira ushike ngaha ziba kugira ushike ngaha urazi ko nakoze amarurego ntiyicira umugabo wanje ngo ntabyara kugira nawe ushikirwe ngaha muri uru rugo hanyuma nanje uniki ndakwice none bishoboka sino kugatura nkuko nagatiwe ubundi erega ntacu kimariye urugo ngaha icyo nakuzaniye urakize itabira nakuzaniye iki iyi nkokokazi uyitunze itagira isake urabyumva urayigura kugira iyo nkokokazi izota amagi yongera iberure haboneka imiswi none abana nararawose ntubizi abana ndabafise wewe rero nawe utemeye gukurikirana igitungwa cyanje kugira uronke ibyo usakira nzokugira nkuko nagize umugabo wanje urazi itongo ni gwanje ntacuziga ngaha turi itariki 6 z'ukwezi kwa kane 99% ku kwezi kwa kane CNDD-FDD harimo uyu Reveriyane wumvise
mu kawudiyo kabanjije. Neva we simugarukaho ni umukomedi nahise mushyiriraho na Ninde, ntaho bataniye ariko wo muri Ninde we baranatwigisha bakanadutwenza. Ikibazo cya Neva nuko yangiza we n'ibigirankana. Fita amakuru nahawe nijuru, nabonye inzu iri hano mu Kigobe abahazi ku kicaro cy'umugambwe wa CNDD-FDD. Iriya nzu ni etaje igeretse ngira ngo 4, yego niba atari 3. Ni ikicaro gikuru cya CNDD-FDD mu gihugu hose. Nabonye ishya yose irakongoka, bayikubitaho amabombe n'amamine n'amagerenade. Irashya kuva ku itafari n'amabati arashya. Hari umuriro navuga nk'umujyi ugaragara mu birunga, umuriro w'umutuku n'umwotsi uzimanganya karitsiye yose. Ntabwo yari inzu gusa, ahubwo harimo indongozi arizo izi zikurikira zihiramo. Zo y'abadede rero yahiye, kandi irakongoka. Kandi nabonye hari abagerageje kuzimya birananirana. Hari abagerageje kuzimya bavaga mu gihugu, hanze y'igihugu, ibihugu bya kure, ibihugu bya hafi. Kuzimya iyi nzu byanze neza na neza, byanze. Kandi ibyo nkubwira ntabwo ari ukwidigadiga ngo ntwenge. Bagerageje kuzimya biranga, bakoresheje indege, bakoresha kizimyamwoto, ariko marayika wanyerekaga arambwira ngo ibi ntawe ubizimya, ni umuriro uri kwaka. Imana yo yakije, Imana yakije. Rero muri uko kwa 4 hazaba iki? Hari iki? Muri uku kwa 5 hazaba iki? Hari iki? Ku kwa 6 hazaba iki? Hari iki? Ariko ku kwa 4, uko kwa 4 musenga ya nyuma abasenga, mwongere ntimutebe gutaha, mwongere mwiyunganganye mw'imbaraga, kandi mugiranire urukundo, kubera ko mugiye kujana i Kanani, cyangwa se mugiye kujyana Kanani. Mugiranire urukundo abera, mugiranire urukundo abakijijwe. Bariya bambaye ahaga bababeshya, basimbizi, abo bose babasutse inkori ku maso, bari gupagasa, bari guca amahera. Ibyaba Imana yabihinyuye, bigiye kujya ahabona, bigiye kujya ku karubanda. Ninde wazimye iriya nzu? Ninde uri buzimye iyi nzu? Ko nta muntu wo kuyizimya uhari, kandi ko hahiriyemo abantu bakomeye, kandi ko ari bo bayubatse, kandi ko ibintu byose byubatswe mu kinyoma, n'ubundi bisenwa n'ikinyoma. Kandi ibintu byubatse ku musenyi byose, iyo imvura iguye amazi arabitembana. Kandi nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Kandi Neva wigeze avuga ngo ubutegetsi bwa Kigali azakora ibishoboka byose buhirime. Ubwawe nibwo buhirimye mbere. Yego, ubwawe nibwo buhirimye mbere. Mugabo sindi kwishyurira u Rwanda mu nahure jewe ndi umuntu ukuze, sabwo mvuga ngo iravuga itavuze. Ahubwo nuko umushinga watangije wo gusenya no guhirika no gutembakaza ubuyobozi bwa Kigali, ubwa Gitega nabwo burageramiwe. Ibintu byayangaye. Ni ukuvuga ibi bisagara byose nabibonyemo umwotsi w'umukara uhagarariye undi mukara. Ni ukuvuga ijoro ryo gutungurwa
n'ubu ufite ubwoba ubundi kuvuga mu nda harimo ubwoba bw'uko ndi bubone amamesaje abarundi bari Bujumbura, abari Igitega, abari Ingozi, kwa kundi muhita mumpa amakuru ngo hano birabaye imbere y'ishobora byose. Ndafise ubwoba kandi mfise ubwoba je ntari i Burundi, aha tuvugana je ntago ndi Bujumbura, ntago ndi mu gihugu cy'u Burundi. Yego si ngombwa ngo barire ndakurangiraho, ariko hari inkuru uvuga cyangwa hari ubutumwa utanga cyangwa hari amakuru y'ijuru utambutsa, wamara kuyatambutsa ukajya wumva ibyo uri kuvuga, urabivuga biri mu nda, urabivuga biri mu maso mw'amarira, urabivuga biri mu matwi mo induru n'ingoma, urabivuga biri kumera nk'igise, urabivuga bimeze nk'amaraso ari gusesekara, urabivuga bimeze nka za nkuru abantu bavuga tumwa naje naka y'ibyababayeho, ariko amarira akabatanga imbere. Je n'ibi rero harimo yenda igihe mvuga ibintu mwebwe mukabona yenda amarira hamwe yaje ahandi ntiyaje, ariko ni ibintu bibabaje. Yewe wa mugore uri kunyumva, sengera umuryango wawe. Yewe wa mugabo uri kunyumva, yewe wa mukobwa uri kumva, sengera ubukumi bwawe. Abagandagura bari inyuma. Neva narabibabwiye ejo yamaze gucukura ikinogo kigomba gutakaramo abenegihugu, yamaze guharura ibarabara. Ntabwo hano nta kintu wakora ngo inzu yizimye, nta n'icyo wakora ngo ubigarure mu murongo. CNDD-FDD birayihitanye, birayihitanye. CNDD-FDD birayihitanye kubera ko ubwo Nkurunziza yarigengesereye yanga kujya muri Kongo, kandi igihe nabaye i Bujumbura abantu benshi bagashuka Nkurunziza, u Rwanda ruri muri Kongo, nawe ujya muri Kongo wimba amabuye y'agaciro. Perezida Nkurunziza yibya y'igihugu agurisha y'igihugu, ariko ayo muri Kongo yarabyanze, aravuga agenda umukristo. Imana yaraduhaye ivura ihagije ngaha ririmo byose, nta mpamvu n'imwe yo kujya gusahura. Ntaho naba ntaniye n'abazungu. Biza kurangira Perezida Nkurunziza yipfiriye, ariko urupfu rwa Nkurunziza ruraba. Asigira uyu nguyu Samuragwa Ndayishimiye akazayiheza mu mutego, ahita aronka inzira zimujyana muri Kongo kurondera y'ubutunzi. Ariko kuko Imana yari yaravuze ngo intambara izatera i Burundi izava muri Kongo, hagiye ishobora no kutava muri Kongo ku butaka, ariko iyi ntandaro itsiri Satani ntagira icyo agenda, ariko ntiyigenza ngo agire icyo agendaho. Ni ukuvuga uko byagenda kose hari ikosa ugomba gukora rikagukururira akaga cyangwa amahano cyangwa amabara. Niryo kosa Sebarundi yakoze. Sebarundi yakiriye imitwe y'iterabwoba yose ku butaka bwiwe. Arangije kwakira imitwe y'iterabwoba ku butaka bwiwe, ndetse ikikubwira ko shitani afite imbaraga, babishoramo amafaranga menshi, kuko Tshisekedi afite amafaranga, Kongo ifite amafaranga, intwara, amadoroni, indege. Biriya bintu rero aho kugira ngo bisambure Kigali, aho kugira ngo bibuze umurongo wa M23, nagira ngo mbamenyeshe ko hano hari intambara iri kubira, iri gusuma yahoreye. Uko imvura ikubakuba, kw'imvura ikubakuba n'inkuba n'imituragaro, ni kw'ingwano iba yahoreye, ni kw'ingwano yatse, ni kw'ingwano yahagurutse,
niko ingwano ihagarariye izindi ije, ni nayo ya nyuma, iyi niyo ntambara ya nyuma, niyo ntambara ya nyuma. Mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie, mwambie Yesu, mwambie, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie. Iby'iduniya ni amabanga nshuti yanjye. Hano hari abantu baza muri komenti bakadutuka, bakatubwira ibyo bagomba, ibyo bashaka. Uzatinya ibyo watinyaga bikugezeho, kandi navuga ngo wowe kubera ko utareba kure, utanabona. Yesu uravuze ngo bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva. Ntabwo ari ngombwa rero ko tuguteraho amaso yo kubibona cyangwa amatwi yo kubyumva. Ntabwo itegeko ari ukubwira ngo munyemere ubutumwa ntambutsa, ni ubwa Yesu. Ndiho yantumye mbwira bumvira naho abatumvira muzivuganira. Igisasu nikikugwa ku kuguru uzumva, nubona inzu yawe ihiye uzumva, niba gufatiraho inkota se ntuzumva. Irega hari amatwi y'imene yumva ahiye. Ibyo nabyo ni ibiki? Hama Reveriyane nigeze numva disikuru ze. Reveriyane ashaka kuba perezida, kandi Reveriyane muri disikuru ye uyu munsi nakurikiranye yavuze ngo ntabwo yemera umuperezida utwara manda 2 cyangwa 3, asobanura uhereye no ku bya Nkurunziza. Numva ari kuvuga ko atazemerera Sebarundi ko yatwara indi manda, kandi ko kurumva aramuyobora aramutegeka. Sebarundi nta jambo afite kuri Neva nako kuri Reveriyane. Reveriyane ni generali udatinya urupfu. Reveriyane yaza gukizwa, Imana ikamuha inkomezi yitwa imbaraga ya Mwemu Yera, yari kuvamo umukozi w'Imana ufata imyanzuro, decision urange twakorana Reveriye. Mugabo rero ingorane Reveriyane yahuye nayo, nawe yabaye inkunzi y'amahera mu musuma, ashyigikira Neva. Ariko Reveriye yaza gukunda igihugu, izi mbaraga n'uyu mutima akabikundisha igihugu, kuri kudatinya gutimba, kuba ari umuntu urinda, akabikoreshereza igihugu. Ikintu akenywe nuko nawe yironderera kubaka igihugu ariko kidasohoka. Kuko yubaka imbonera kure, igisirikare akakihorera, yubaka imbonera kure, igipolisi akagisiga. Yega abarundi baragowe, abarundi bararemerewe, abarundi barashonje, abarundi bambaye ubusa mukama w'ikigongo. Yega abarundi bari muyabira, bari gusoma nturi. Reveriyane rero imbaraga ntazishora mu byungura Uburundi, ariko iyo avuga muri disikuru ze umubonana umutima utimba, ukomeye, urinda, ku buryo wavuga utuye umutima Imana yawe utoranya ikongeramo ibindi bintu cyangwa igahita ishyiramo ibindi bintu bigahita bikunda. Ni ukuvuga ngo Sebarundi manda ye yarangiye. Reveriyane nuko icyo naringamije cyane naringendeye nuko iyo manda Reveriyane ashaka ko bazamuha ntayo azabona, nta niyo bamuhaye, nta nihari. Ahubwo 99% no muri uku kwa kane mushobora kweguzwa n'Imana, kweguzwa na General Godfrey Niyombare byaranze, kweguzwa n'undi wari wese abigerageje byaranze, ariko kweguzwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo na Isirayeli dukorera. Simba muri nza, sinzi umunsi n'isaha
ariko mwashikiriwe gutembagazwa. Ndabivuga General Prophete Marie nk'umuhanuzi. Gusa njyewe umubabaro mba afite n'uw'abene gihugu, mwebwe mumaze gusuka kuri songoye, mbonera kure zo zizambutsa abantu mbere zihunge mbere. Nta gitoro gihari, kujya ruguru bizagorana. Nta modoka z'umuyaga nkuba nyinshi zihari, kujya ruguru bizagorana. Imodoka rero zisigaye n'ibitoro bisigaye ni iby'imbonera kuri imbonisi. Ibyo rero probleme ni ukuvuga ngo neva wakiriye FDLR, neva wakiriye Wazalendo, neva wakiriye Mayimayi, neva wakiriye Nyamwasa, kandi ntabihisha akavuga atashi i Bujumbura turi kwitegura kwera, i Bujumbura duhagaze neza, i Bujumbura twiteguye nta miyaga. Ibyo Reveriyani akaba ari ibyo avuga, ibyo Ndakugarika akaba ari ibyo avuga, ibyo Ndabiraba akaba ari ibyo avuga. Rero ibyari mu munwa, ibyari amajambo bishyizwe mu ngiro, bibaye ibikorwa. Ibyari akazoza, ibyari 2040, ibyari 2060 nta bihari, ahubwo hari ukwezi kwa kane k'umukara ku ndongozi. Kandi erega ibi na Bibiliya irabindekurira. Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababaye. Cewe hanyene nje kwifatikanya namwe muhaze ibiyeri, murafise imbata, murafise amavoka, murafise inkwavu. Donc inzu yanyu iguwe neza. Aho none nje muruha. Bibiliya rero ni itegeko ry'isi, mu gateka kazina muntu, mu burenganzira bwa muntu, hatabarwa abakecuru, abana, impinja. Aba rero mwapsikamiye, aba mwicaye ko n'ibimana ahanini bivuga ko igomba gutabara, ariko bikwezwe namwe. Izi hoteli zose rero amakuru ufite ziri kuri liste. Izi hoteli inama ziberamo, amahoteli abanyepolitike bakunda kwifashisha, amakambi yose, bigwanisho biriyo, aho doroni ziri, Imwaro hari ibi, Karusi hari ibi, Bujumbura hari ibi, Muyinga hari ibi, Igitega hari ibi. N'ibitoro mwarabiduganye kwanga ko babirasa ko na makuru mwari mufite, ariko mpamenya ko doroni zigera mu 100 zizasambura ibintu, ku buryo uwo munsi nta uzaryama, nta uzasi, nta n'urugamba ruhari rundi. Kintu kiraturika, umuntu agahunga atazi yajya nka ya ntari yitontomye inyamaswa zo mu ishyamba zose imwigonga indi, ku buryo ahubwo inagwa mu mwiri kuyihiga, kubera guhita uhuzagurika ukabegwa ibiri kujya imbere n'ibiri kuva inyuma. Rero mbwira abantu ngo nimusenge, mwiyanzuze, musenge, mwiyandikishe muri Kristo Yesu, mwibaruze muri Kristo Yesu. Nahoze namamaza ubutumwa bw'ikimenyetso Yesu adoma ko abiwe hano. Rero ngira ngo Pasika kuri bamwe yagenze neza, abandi igenda nabi, ariko ibyo tubyihoze. Mwasengeye iminsi dushigaje hano, hari iminsi y'injyana mu ko hari inzara, ku bucuruzi bugiye guhagarara, ibintu byose ko bigiye kuba gaspillage, delegatoire, dranjom, bigiye kuba nabi. Uri busame inda n'aba abihebye azayisame nyuma y'ibi.
reka nkushimire rero ucagure neza ucagure umwami wacu Yesu Kristo cagua leo uyu munsi uhitemo ucagure umwami wacu Yesu Kristo tukwifurije rero ibihe byiza ishya n'ihirwe y'indwi dutanguye bibe umugisha kubw'umwami wacu Yesu Kristo amen. Ciao ciao, shalom shalom.